بسم الله الرحمن الرحیم. کلی تماشاوانا زمانه کی مدوره کی هبیه خوج خزر جار جارنا هاتیه زیارتی اوی مدوری او ev müdürcü zaman dikeve arı karar ki de bir ola dışkura istifa bkim jve görevi ezve görevi di hevdkim jibuna berhatti aşkura le meja bkim roji xo bigrim daha berhat az ibadeti xo jarab xura istifat ke de çemali tabi vakti ku göreva xoş dike Hoca Hızır Kuti, Hoca Hızır tavsiye ederdi bece, nişan dedi ki vesaire vesaire. Tabi epeycik yapfa bir müdür anekayı itti. İcab istifat ke mekit kevari Hoca Hızır nay dime seme zaman ki direkt kevari Hoca Hızır nay bir müdür ane epey miraht ke ya Rabbi dibe Hoca Hızır daha nişanı midda yani tavsiye almetkir, ilm jmurdgo, kaca az çap kim, Hoca Hızır acaba çmanay meraht ke epey meraht ke inke ci zaman derbaz de be Hoca Hızır rokiti tabi pır kefa müdürti tişki acib kefa viti dibe çmana dahati tiberi ara dahati o te devjme berda çmana hati باش گویا بنه خوجه خزر دبی چه خوجه خزر دبی te müdür bui o te göreva xwe bi edalet dikir personelê ku dibinê te dabûn te ferqa wan nedikir viya kurê zengîn e viya kurê feqîr e te ferqa wan nedikir viya ji vî mezhebî ye viya ji vî mezhebî ye viya ji vê partiyê ye viya ji vê partiyê ye te ferqa wan nedikir te bi edalet îdare dikir kêfa min ji edaleta te ra dihat ez dihatim bate Ana istifa kiriye taati malê te neheqîqî mezin kiriye li xwe jî li wan personela jî ana te hatî müdürê ku hatiye şûna te li wan personela tehdît dike di ara wan da ferq dike ferq viya ji vê partiyê viya ji vê partiyê viya vî mezhebî ye viya vî mezhebî ye efendim viya zimanî wî ev e viya zimanî wî ev e viya kurê zengîn e viya kurê feqîr e ferqê dixe nava wan ama te ferq nedixist nava wan kêfa miştera dihat ez dihatim te yanişî te îstîfa kiriye herkes kare li mêja xwe bike herkes kare rojiya xwe bigire herkes eger ku zekata wî hebe kare zekata xwe bide herkes ku perî wî hebe kare here hecê herkes ku perî wî hebe kare car cana here umrê were ama herkes nikare göreva xwe bi saxlemî bike herkes jî göreva xwe bi saxlemî nake hele insan ku dikeve maqamekî çavî ji wî mestir li maqam kiye îdî êbinê xwe dipelçiqîne ama te wisa nedikir te bi edalet dikir kêfa miştera dat ji vê edaleta te ra dat yanî ku tu karibî dîsa vegere here ser wezîfa xwe bi wê edaletiya xwe dewam bike ji xwe tu li mêja xwe rojiya xwe jî dikî yanî pir mihîm e ku merîv di wezîfa xwe da bi edalet be Hoca Hızır wiha emir dike cira û Hoca Hızır diçe ev ya jî radibe îşê xwe filanê xwe dipirse dibe ez gerî vegerim gerî vedgere çe ser wezîfa xwe û aynî bûyî awayî bi edalet göreva xwe wezîfa xwe dewam dike û Hoca Hızır dîsa tê ziyareta wî ziyaretê dewam dike tavsiya jî radibêje gelî Müslümana bi axlebî gelî Müslümana viya hikayekî kinik bû ama bawer bikin dersekî pir mezin têda heye weka ku Hoca Hızır got herkes kare li mêj ke herkes kare rojî bigire herkes weka min kare kum bide serê xwe herkes kare şaşkê bide serê xwe herkes kare cübbe li xwe ke herkes kare riyê xwe jî berde herkes kare tizbîyê têxe destê xwe ama herkes bi edalet nîne mesele ne rîye ne şaşke ne cübbe ye ne tizbî ye mesele edalet teqwa ye Xwedayê Teala Qur'anê Kerîmda wiha emrî ferman dike Bismillahirrahmanirrahîm
إن أكرمكم عند الله أتقاكم بالتقوى يدبجه أز إيكو التقوى بأجوي حزكم حزكن بالتقوى بشاشكو جبه وفلان وبيوان نينه إيرو حقيقة مر بالاغ دده قوتن مزنا حضرت عمر جي وهذا بيجي دبي للميجا فلان كسا ننرن للميجا إنسانا ننرن رجوا ننرن ليه عدالة وان بنرن الإنسانية وان بنرن يعني حقيقة مر بالاغ دده كي إيرو قالك إنسان هنا ريوان هي سخت كارن هنك جي شاشك هي سخت كارن جبلية سخت كاره تزبيد ساده سخت كاره غرفة خناكه يا غرفة خناكه بيج وقت لجامعة سخت كاره حتى أنا كان شو شنو حاجة كان جراج بردا وردا بقصابين نظام ببربري نظام بشي وتخن بر حقي خلقه جد كان حاجة الوجه غرف ناكن هر سال دشين عمريتين ببراي خور خبر ناده بدي أخو بابي خور خبر ناده بخنوتك برج دستي بدنا جبو خير وخيراتك تشتكيرا مسألة كمرو وظيفة ساغلام بك مع الأسف إيرو حقيقة كم قشة ما وظيفة ساغلام بكنا إيرو من ندفي حالي دابون اگر مامور دولته اگر اشچه دولته اگر مامور اشچه کو لفابریقای خصوصی دشخلن اگر شوان و گاوان اگر مختار گندا اگر قیمقام اگر والی اگر ملت وکیلی متفق گروه خود کربونا حقيقة يرم ندفي حالي دابون يعني وخداي تعالى لما يجيج ما ببرسه وخداي تعالى في حق وحقوق يجيج ما ببرسه يبقى يتمفتي قضاي بو يتمفتي بو ان عالمي مزن د قضاي دا رتباي مزن تبوي اما تنوا ملاي خدا نوا پرسونل خدا عدالت نذكر مفتي وخدا تعالى بيا ببرسه مثلا تعاير ما يتخصنا باوان وخدا تعالى بيا ببرسه وخدا تعالى مدوري خستخانه مدوري مكتبه مدوري وان قريمه دني ومدوري خصوصي ببرسه بجا تشمع عدالت نوان دانت كر حقيقة هيرو مر بالا ديك هناك فابريقه هنا مر دبيزه الدنيا هيرو بچوك بيه نزانه كچقا سرمایه وی نزانه كچقا اردی وی هي چقا حيواني وی هنا چقا داري وی هنا چقا موتوري وی هنا بكي نزانه مثلا لميش دكه اما چاوي وي حق اشچي دا جبونا خودش چاوي وي حق اشچي دا سيغورتاوي رانازي نو سيغورتاوي حتى وي بري اشچي دي چاوي وي دا درد يعني افته چه معنی افته به معنی که حکومتش تکیش لمیجه فهم نکریه یاخد لمیجه ما قبول نابه چونکه رب عالم ادبه که بسم الله الرحمن الرحیم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون محقق دبه ايكو لمیج و هيدي ويش گناه فقرينه بكي ميرك لمیج تكه سختكاري تكه او نو لمیجا که شرط و شروط می لمیجا اول دجی دابن دست میج دجی دابه فاتحه و اتحاد دجی دابه جلمه پاقش بین نیتا مجبو خدا به او لمیج و مجگونه ها وگرینه اما مع الاسف هناك جماع ما لمیجش خورا کریه عادت هناك جماع ری کرنه عادت هناك جماع شاشك كرنا عادت هناك جماع جبه كرنا عادت كرنا يعني بخاباندنا خلقي بي بخابين مع الاسف بفي اوينين ربي عالمنا يخاباندني ان مهم اوه وظيفه مرف ساغلام بك وظيفه چد بابرا به توازي ملبه توازي واعظ به توازي مفتي به قيمقام به حاكم به ساوجي به مختار گندا به آزای مختار به چد به براوه گاوان و شوان به گواک مرف حقیقتا مرف وظیفه ساغلام کر مرف وی معاش حق کر حلال کر خونا جان ما به حلال به پاکش به سبیه ما و سر تمن دین اسلام رابط
اما maalesef باور بکه پره me معاش me tamamîn helal e mesela. Elbette ki yine göref tinkirini ne ama maalesef sedî sed معاشê em desên şikam dese odên ser wijdanê xwe mevî معاشê helal kiriye nekiriye yaxud evek ana teqawut bûne dev ji îş berdane mele jî miftî jî qeymeqam jî he muxtar jî eşka desê odên ser wijdanê xwe heq ser ve wezîfe kir ve vî معاشê heq kir heq nekir yanî em dibin çima zarokê me di vî halda ne çima toplum di vî halî da ye vî معاشê em desên em dixwin pêyeka me dixwe zarokê me dixwe em didin mêvana eger helal be wî nanûk em ê bidin mêvana şîvan xwazî bira şorbe be ji me re xêr were ama ku gune be wî perêk me anî me heq nekiribe wallahî wê şorbek em didin mêvana jî ji me re gune were eskirî çikî bi perê heram em şorbe dixeqin perê heram çayek em bidin mêvanê xwe jî معاشek em bisînin ku ne helal be wê çay wê ji me re gune olarak were gune rahat nîne gelek însan hene maalesef xweş xeber e ama maalesef îş tune ye emel tune ye sıfır bawer bike emrê dinyayê do îro û sibê ye do çû me çi kir be eger xêr gune ew qediya sibê jî ne malûm ku me bigijîne negijînê ev ana em tê dane ev ana em tê dane ji bûna Xwedê em wezîfa xwe saxlam bikin mühendis müteahhît mîmar hele wan wezîfa pir muhîm in ê xestexana pir muhîm in mühendis bînayê lê dike demirnaxî çîmento naxî bîna dibe xir tê xwarê lêkeleka wî bîneka din heye saxlam çêkiriye müteahhîtî wî tiştek jê nebiye ama awî dibe xir tê xwarê ya ji bûna Xwedê çawa xewa wetê çawa xewa me wê were mesela hele em wezîfe em mela ê dînî mela be waiz dibe miftî dibe gava em edaletiyê nekin çawa xewa me were xelq li medinê re gerem rastiyê ji xelkê re bêjin û gerem wezîfa xwe jî tiştiyek ji me hat em saxlama bikin em qenin vevî nanê xwe helal bikin ku xêr ji me re were ku sebiyê me bi helalî mezin bibin piştî mirina me jî ji me re duha bikin ji me re bixwînin ji me re xêr û xêreta bidin ku di mezelê me de jî deftera me xêra da wan tişta werniyazkirine معاشê ku em bisînin pir muhîm em vêya ji bîr nekin em gotina Xwecê Xizir û çima terka midûr kir em ji bîr nekin hûn te bimînin di xêr û xweşiyê da hûn temam emetî xweda bin